Hamren birta long penili tentoningi non birta arjupanik tha. Cholan book of 40 kot along minute thomkep ang bong pen kilometer kri isike kat kachpa un pen nong e kachpa long dun. Golong koma jiasor borsing kro la pen rengmir so ingleng pi asupi purtimi kro pi la pen apo apan hamren birta pen lam the karjupon. Nang limen ke goson ne? Nilimen ke borsing kro. Synchro ne. Nang lisu lo mo lage? Kalain la. Amen goson lo? Purthimi group. Purthimi group. Nang class ko an lo? Class 3. Class 3 ni. Kalang li kupi ke claim pen se nong e ke long pon lo? Alang purthimi kro pi non bang ke kat pen. Ke kat pen ni. Kupi pin ni long si record ke do ponig lo? Human rights atum si ke bangi pen records bang cholan book of world record. Ni. Lang li arni silong kon hours lo kon ghonta lo practice ke arni silong? Practice daprang practice this awat pen ani kang sam aprang ke 1 hour continue kat ama laso 1 hour ke kat ke pan peneo athema ni litum bangke la ke kat ke mang pu la penene planning pu abete dek mah kat ke kat bom ta non bangke chukan bangke आधा घंटा बong se 10 and 11 kilometer kadek desiala nili supita no kelong dong la Lapuson tak si kaprek ta kema thapon do thuma la so aprang bange au so bange punil to bange aprang bange dance no se pi doning bom he dance pene lai tum long non bange au so ta ke kat long ta ning doging de lo interest de ko lo la se au so ta non bange ke kat na to ta interest pi bom la se Ladakh ta bori dunji pusi nilita mathai bom lo au so bang non ako pene fashion pene na tuta ko ini alam khan ke theklang teng ta sob interest do nang na gymnastic dan non ko char le ko